Real news, real stories, think shalom. SBA. 3 days of glory ni igiterane kimaze iminsi 3 kibera muri Serena Hotel. Cyatangiye kuri wa gatanu tariki ya mbere Kamena 2018. Muri iki giterane hagaragayemo abahanzi batandukanye bo mu Rwanda, aho twavuga nka Aline Gahongayire, Elise, Ben, Chance, Billy Jex ndetse n'abandi. Joy Family Ministries ni umuryango w'ivugabutumwa washinzwe na Esperance Burizi. Mu kiganiro twagiranye yagize byinshi atangariza ku bw'uyu muhamagaro ni ministère. Joy Family Ministries iriho kugira ngo itange ubuzima mu buzima umuntu abayeho. Rero nibazaga yuko muri iyi minsi 3 abantu benshi baje hano barabotse, abandi barakira, intego twari dufite ndumva yagezeho. Abantu bagomba kwizera Imana kuko uko Pastor Reverend Natasha yavuze, ikintu cyose kigira umunsi wo kurangira, ikintu cyose gifite expiring date. Rero ibibazo byose abantu barimo kunyuramo, ushobora kunyura mu bibazo by'inzara, ushobora kunyura mu bibazo by'urugo byakunaniye, abana bashobora kukunanira, ushobora kunyura mu bukene, ushobora kurira, ushobora kubura ababyeyi, ushobora kubura abana, ariko ikintu cyose twavuze yuko gifite umunsi wo kurangira. Rero numvaga yuko umuntu wese wakurikije iyi minsi 3 nukuri amenye yuko iyo ufite Imana, cyane cyane tugendera muri Yohana 10:10. Muri Yohana 10:10 haravuga ngo umujura aza kwiba, kwica no kurimbura, ariko Yesu yaje kugira ngo atange ubuzima, kandi ubuzima ku bwinshi, cyangwa ubuzima na abundance. Yes. Reverend Dr. Lucy Natasha watumiwe muri iki giterane ni umuyobozi mukuru w'umuryango ukorera muri Kenya witwa Prophetic Letter Glory Ministries International and Interdenomination Outreach Ministry, utegura ibiterane by'ububyutse ndetse n'amahugurwa. Mu butumwa bwe yagaragaje uko yishimiye u Rwanda ndetse n'abanyarwanda, agira n'ubutumwa agenera abagore bo mu Rwanda. This woman of God has hosted us for the last 3 days of glory that was held at Serena Kigali. You know, Mama Espe is a woman I've known for the last 10 years. I pray, Mama Espe, that God will continue to strengthen you and empower you to fulfill your assignment. Stay focused on your calling. Zoe Family Ministries will love you. We thank God for your life. The country of 1,000 hills. It has beautiful people. And this is one of the countries that personally, together with my team that traveled with me, I traveled with my protocol team. I came together with my biological mother that is also a woman of God, Reverend Esther Wanjiro. And I can tell you that we have felt home away from home. Rwanda is a beautiful, a clean nation. And we thank God for Rwanda. My message to Rwanda women is God is in the business of raising women. And you know, the rise of a woman is the rise of a nation. When you empower a woman, you empower a generation. Though we are all called and anointed differently. So my encouragement to women in Rwanda, whether if God has called you in the corporate world, shine there. If God has called you in the business world, in ministry, shine in your area of grace. Grace Medeni, SBN.